Kanongere mbahe ikaze mwese mukurikiye amakuru y'imikino no kuri muri Talk Sport. Munyemerere duhere mu ikipe ya FC Barcelona mu gihugu cya Espagne. Ikipe yamaze gutangaza ko muri ukwezi kwa gatandatu ngo iratandukana n'umutoza wayo Xavi Hernandez. Iyi kipe ibitangaje nyuma y'uko iyi kipe idahagaze neza muri La Liga. Iyi kipe rwose iragenda ikubita umusubirizi, ikubitwa umunsi ku wundi. Ni ikipe rero nk'abafana ba FC Barcelona nka bodi ya FC Barcelona yaje gusanga uyu mutoza bagomba gutandukana muri ukwezi kwa gatandatu. Uyu mutoza Xavi yaje bimuhira mu ikipe ya FC Barcelona, araza atwara shampiyona. Yohani Laporte aramwihanganira aravuga ati nk'umulegend reka turebe ko iyi season wakukuza bigakunda, ariko ntago biri kumuhira kuko yaje gukubitwa n'ikipe ya Villarreal ibitego bitanu kuri bitatu. Ntago nk'ikipe tumenyere nka FC Barcelona ariyo kuza ikorerwaho remontada nk'iriya, kandi ikipe yari yabibanje. Ubwo rero byaba bigoranye ko uyu mutoza ashobora kuguma hariya i Catalonia, byaba bigoranye kabisa, kuko urebye mu kibaye Real Madrid ni ikipe ihagaze neza, kandi buriya Real Madrid ihagaze neza, Barca ihagaze neza, ntago biba ari byiza cyane. N'abayobozi baba babibona bahita bavuga ati umutoza itavanga. Tukivuga kuri Barcelona rero, Sergio Roberto nawe yamaze gutangaza ko muri isama ngo ntahari rwose. Sergio Roberto rwose ngo ntahari, yamaze gutangaza ko nawe ngo arigendera, warakurikira mugenzi we w'umutoza Xavi Hernandez nawe ngo barajyana kabisa, ntago ari umusige. Ikipe rero iragenda ivugwamo amakuru menshi cyane. Yamaze no kuvunikisha umusore wayo Alejandro Baldo. Iki cyana cyari kizamutse gifite impano, kiri gufasha ikipe ya FC Barcelona, ariko nayo ngo ntahari kugeza iyi season irangiye. Alejandro Baldo nawe reka turebe akazoza kiwe, dore ko uyu musore yarazamutse neza, afite impano nyinshi, afite umupira ku kuguru, ariko imvune ntago imukundiye iyi season ngo aragenda. Joan Laporte nawe perezida w'iki kipe ya FC Barcelona aratekereza ku mutoza ngo ushobora gusimbura Xavi Hernandez. Nta wundi ngo ni Jurgen Klopp, ariko byagorana ko Jurgen Klopp yajya gusimbura uriya mutoza rwose, kuko Jurgen Klopp ntabwo yajyayo, ni ibintu bigaragarira buri umwe wese. Tuve ku ikipe ya FC Barcelona tujye ku ikipe ya Real Madrid. Real Madrid yo iri mu kwezi kwa buki, ntaho ihuriye n'ikipe ya FC Barcelona. Real Madrid imaze iminsi irimo iritwara neza muri Espagne. Ni ikipe nkuru, ni ikipe ishaka guhora igaragarira ku ruhando mpuzamahanga, ni ikipe twubaha twese. Ejo bundi rero yaje kubikora gutya, itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe ya Las Palmas, kandi iyi FC Las Palmas yari yaje ibanza Real Madrid igitego 1, ariko Real Madrid iyo ibanje igitego ubundi bimeze nk'uwikozeho. Ibitego byaje gutsindwa na Vinicius na Tchouaméni, yaje guha ikipe ya Real Madrid amanota 3. Ikipe ya Real Madrid rero n'umutoza wayo Carlo Ancelotti bameze neza mu gihugu cya Espagne, bari gupushinga ngo ariko batwara igikombe cya shampiyona, bari gukubana n'ikipe ya Girona nayo idahwema gutsinda, dore ko nayo imeze nabi muri iyi minsi. Ariko nk'ikipe twizeye nka Real Madrid ni ikipe nkuru, anytime yaza ikakurasa igahita igutwara igikombe. Reka turebe ko hari ikintu iri buze kutwereka hariya muri Espagne. Real Madrid. Reka tujye muri Premier League, tujye ku mutoza Jurgen Klopp wamaze gutangaza ko iyi season irarangira nawe agenda. Ni umutoza ufite ibigwi byinshi hariya Anfield, ariko iki cyemezo cyatunguye abantu benshi nyuma yo kuvuga ko iyi season ngo ariyo ya nyuma mu ikipe ya FC Liverpool, kuko iyi kipe rwose ya Liverpool the Cops yabihombye umutoza. Sinzi ukuntu turi buze kwibona idafite umutoza. Ni umutoza wari ufite ibigwi byinshi muri Liverpool, wari ufite igitinyiro, wubashywe hariya. Uyu mudage ni umutoza w'umuhanga, kuko twongeye kubona Liverpool igaruka ari uko izanye uyu mutoza. Ubwo rero igenda rya Klopp ntabwo turi buze kubona ukuntu Liverpool iri buze kwitwara. Biravugwa yuko ngo Postecoglou ngo ari ushobora kuza akagwa mu ntege muri uyu mutoza, ariko ntabwo mbona Postecoglou ko hari ikintu yaza guhindura muri Liverpool.
kuko uyu mutoza ni umutoza w'umuhanga w'umutekinisiye. Umutoza w'Abadage biragoye ko iyo bagiye kubona abasimbura babo biba bigoye. Reka turebe iri genda rya Klopp niba ritaza guhungabanya iyi Liverpool. Liverpool ni ikipe ikomeye, ariko kubura uyu mutoza mu mboni zanjye ndabona ari ikipe ishobora kuza kugorwa, dore ko umutoza Pep Guardiola yamaze kuvuga ati ntabwo nishimiye igenda rya Klopp, kuko ni umutoza w'umuhanga nari nkwiriye kubona aguma aha ngaha. Ati aradusize ariko tuzamukumbura. Pep Guardiola aravuga ati nanjye sinteze kubona umutoza nka Klopp agenda. Yavuze ati ngewe nzasinzira ari uko mbonye umutoza yaba official yagiye, nibwo nzasinzira, kuko uyu mutoza agihari ntabwo nteze gusinzira. Ariko ihangana ry'abagabo ryo turarimenyereye, nta kundi yavuga nka Pep Guardiola, ariko kubera kuri Pep Guardiola biraza kumuhira, biraza no kujya bimworohera, kuko uriya mutoza yari umucarenja wiwe, ariko namara kugenda arageza bitware. Pep Guardiola nta mikino hariya, arageza bitware, nta mucarenja usigaye. Buriya umucarenja twavugaga wa Pep Guardiola yari Jurgen Klopp, ariko nawe arigendeye. Uyu mutoza rero Pep Guardiola ati nzasinzira ari uko mbonye Jurgen Klopp agiye, tuzagukumbura. Abafana ba Liverpool rero mwihangane kubura umutoza nka Jurgen Klopp, biragoye cyane kubura uyu mutoza kabisa, ariko nye nta kitagira iherezo. Hari igihe wenda Postecoglou ashobora kuza akabikora. Abafana ba Liverpool musubize amerwe mu isaho rwose, uyu mutoza yagiye byamaze kuba confirmed. Mu ikipe ya Leicester City nta kindi kiri kuhavugwa, ni umusore bita Stefano Sessi, akaba yamaze kujoininga ikipe ya Leicester City kuri miliyoni 2 z'amapawundi. Uyu munsi ashobora gusinyira ikipe ya Leicester City bidasubirwaho. Uyu musore arajoininga ikipe ya Leicester City. Ikipe ya Leicester City nayo irimo irapushinga ngo irebe ko yazakora cyane, irebe ko yagaruka muri Premier League, dore ko yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Kateye ko iyi kipe iraza kubona uyu musore. Man City nayo Pep Guardiola ati ntago ntuza ndacyashaka Premier League. Uyu mutoza ni umutoza uryoherwa n'ibikombe. Yamaze gusinyisha akana gatoya bamwita Claudio Echeverri. Uyu mukinnyi akaba bamukuye mu kipe ya River Plate, akaba bagahaye amasezerano azageza mu kwezi kwa 6 2028. Uyu mutoza Pep Guardiola akomeje kudanangira ikipe ya Manchester City. Guardiola ni umutoza wubashywe mu gihugu cy'Ubwongereza, ni umutoza ufite strategy, afite tekinike ziwe zihariye. Nkeka ko ntatinya kuvuga ko ari we mutoza wa mbere ubu tuvugana ku isi, ni umutoza wa mbere kabisa. Reka turebe ko ikipe iza gutwara Premier League, dore ko Jurgen Klopp nawe ari aho ngaho hafi. Tujye mu ikipe ya AS Roma. Ikipe ya AS Roma yamaze gutangaza yuko imaze gusinyisha umusore bita Angelo Reina. Angelo Reina akaba avuye mu ikipe ya Galatasaray, akaba yamaze kuvuga yuko uyu musore ngo imwifuza, katire ko biza kumuhira. Ikipe ya Juventus nayo yamaze kugurisha umusore bita Moise Kean, akaba yamutanze mu ikipe ya Atletico Madrid, ariko ubuse yo kumugurisha ngo ishobora kuza mu kwezi kwa 6. Akaba bamutanze mu buryo bw'intizanyo, bikaba byamaze kuba confirmed. Katuye ko Moise Kean ashobora kuza guhirwa n'urugendo rwo kwerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid. Katuve muri Espagne tujye ku ikipe ya Bayern Munich. Yamaze gutangaza ko yavunikishije umusore wabo Kingsley Coman. Uyu mukinnyi Kingsley Coman akaba yagize akabazo k'imvune, akaba yavunitse mu ivi. Uyu musore rero niba ari buze guhirwa n'uru rugendo sinzi. FC Bayern nayo ntabwo iri guhema rwose, yamaze gusinyisha umusore bita Sacha Boey. Sacha Boey akaba yamaze
gusinyira ikipe ya Bayern Munich aturutse mu ikipe ya Galatasaray mu gihugu cya Turukiya. Ikipe ya Bayern rero ni ikipe ikora ibintu byayo bucece, ikora bucece. Reka turebe ko uyu musore Sacha Boey aza guhirwa n'urugendo rwo kwerekeza mu ikipe ya FC Bayern Munich. Leverkusen nayo yemeje ko Borja Iglesias yerekeje muri iyi kipe ku ntizanyo, akaba bambukiye mu ikipe ya Benfica. Reka turebe ko uyu musore aza guhirwa n'urugendo rwo kwerekeza mu ikipe ya Leverkusen. Reka mbashimire mwese mukomeze gukurikira amakuru y'imikino kuri The Murutek Sport, ndabakunda.